kuva ku wa 11 Kamena kugeza ku wa 19 Nyakanga 2026. Isi yose izaba ihanze amaso bimwe mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi birimo Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Mexique. Uwitwa umukunzi wese wa ruhago azaba hanze amaso mw'ibi bihugu yihera amaso icyashara. Ni irushanwa ry'umupira w'amaguru rihuza ibihugu biba byahize ibindi ku migabane itandukanye, maze bigahurira mu irushanwa rimwe igikombe cy'isi, World Cup, Coupe la Dunia cyangwa se Coupe du Monde mu Faransa rucyanze. Maze ibihugu bigakindaguranwa, yemwe bamwe bakishima abandi bakabivanamwe amarira. Ni irushanwa riba hashize imyaka 4 irindi ribaye, maze uko rije rikazana impinduka n'udushya dudasanzwe ndetse n'ibikoryo bitandukanye. Uyu munsi tugiye kugaruka kuri tumwe mu dushya, udukoryo ndetse n'uduhigo twagiye tuba mu iri rushanwa kuva ryatangira kubaho mu mwaka w'1930 kugeza uyu munsi, maze tubone byinshi byagiye bibaho bitangaje. Nimwe mu bikorwa byagiye bibaho bigashimisha benshi, ibindi bikabaza benshi, ndetse bimwe na bimwe ntibikuzongere kubaho ukundi bitewe nuko hari ubunararibonye byagiye bisigira abategura bakanakurikiranira urushanwa. Nk'urugero, hano turumvamo umukinnyi wakinye umukino wose akawusoza kandi yari yahawe amakarita 2 y'umuhondo, ariko umusifuzi akibagirwa ko yamuhaye ikarita ya mbere maze agakomeza gukina kandi yagombaga kuba yasohotse mu kibuga. Ibyo umukinnyi se watsindishije ukuboko, igitego cyabaye igitego cyitiriwe ikinyejana cya 18, igitego cyise igitego cyatsinzwe n'ukuboko kw'Imana murabizi, hamwe n'ibindi byose tugiye kubigarukaho. Turahera ku mwanya wa 10 twerekeza ku mwanya wa mbere. Mbahaye ikaze, nitwa Mr. Wiz, iyi ni Nepo TV official. Mbahaye ikaze rero, mukora subscribe niba utarabikora, tujye tubana buri munsi mu biganiro bitandukanye. Mbahaye ikaze. Nk'uko mbibabwiye, reka duhere ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turahasanga umukinnyi witwa Josip Simonich wakinye umukino wose akawusoza kandi yahawe amakarita 2 y'umuhondo. Mu gikombe cy'isi cyabaye mu mwaka wa 2006, umukino wahuje Croatia na Australia, uyu musore mu gice cya mbere cy'umukino yahawe ikarita y'umuhondo akomeza gukina nk'uko bisanzwe. Hanyuma mu gice cya kabiri ahabwa ikarita y'umuhondo, ariko umusifuzi niyibutse ko yari yamuhaye ikarita y'umuhondo bwa mbere, maze umusore akomeza gukina. Umva icyabaye nyuma y'umukino. Umusifuzi Graham Paul yaje kumenya ko yibeshye, maze Simonich ahabwa ikarita ya 3 itukura. Uyu musifuzi yemeye ko yakoze amakosa akibeshya, maze amuha ikarita itukura, ariko iri kosa nizongera kubaho kuko ubu ngubu havumbuwe ikoranabuhanga rya VAR. Ntabwo umusifuzi ashobora kwibeshya ngo atange ikarita ya 2 y'umuhondo maze umukinnyi akomeze gukina. Ariko aka ni kamwe mu gashya ndetse n'agakoryo kabaye mu gikombe cy'isi kuva cyabaho, bikaba byarabaye mu mwaka wa 2006. Twagiye ku mwanya wa 9 tugaruka ku bikoryo ndetse n'udushya twagiye turanga igikombe cy'isi kuva cyabaho kuva mu mwaka w'1930. Ku mwanya wa 9 turasanga gutsindwa kwa Brazil mu mwaka wa 2014. Brazil yahoze ari igihugu gikomeye muri iri rushanwa ry'igikombe cy'isi kuko yibitseho ibikombe 5 by'iri rushanwa, ariko igikombe cy'isi cyabereye muri Brazil mu mwaka wa 2014. Brazil nk'igihugu cyari cyakiriye iri rushanwa cyageze ku mukino wa nyuma, aho cyari cyahahuriye n'igihugu cy'Ubudage. Uyu mukino warangiye igihugu cya Brazil gitsinzwe ibitego 7-1. Ibi byatunguye isi yose, kandi uku niko gutsindwa gukomeye kurusha ibindi byose kwabaye mu mateka y'ikipe y'igihugu ya Brazil. Ku gutsindwa ibitego 7 mu rugo imbere y'abafana ba Brazil ndetse n'isi yose yafataga Brazil nk'igihugu gikomeye muri ruhago kwatunguye benshi, bikaba ikintu kitazigera kibagirana mu mupira ndetse no mu irushanwa ry'igikombe cy'isi. Twari ku mwanya wa 9 muri tumwe n'udushya n'udukoryo ndetse n'uduhigo twagiye tuba mu gikombe cy'isi tutazibagirana. Twagiye ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turahasanga umukinnyi wakinye igikombe cy'isi, umukinnyi wakinye irushanwa ry'igikombe cy'isi afite imyaka myinshi. Ni umusore yitwa Esam Eli Hadari. Mu mwaka wa 2018 mu gikombe cy'isi cyabereye mu Burusiya, Esam Eli Hadari yabaye umukinnyi wa mbere wakinye igikombe cy'isi ku myaka 45 n'iminsi 161. Ni umukino wahuje Misiri na Arabia Saudite. Uyu yari umuzamu akaba muri iri rushanwa yarakuyemo na penalty, ariko Esam afite agahigo
ko kuba ari we mukinnyi wakinnye igikombe cy'isi afite imyaka 45 irenga akanakuramo penalty. Ni uwaje ku mwanya wa 8 muri bamwe baciye uduhigo tudasanzwe mu gikombe cy'isi. Twagiye ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 turasanga umukinnyi ukuze watsinze igitego ku myaka myinshi. Ni mu 1994 umukinnyi witwa Roger Milla yatsinze igitego ku myaka 42 y'amavuko. Ni umunyekameruni wakiniye Cameroon kuva mu myaka y'1990 kugeza mu mwaka w'1994. Uyu mugabo yatsinze igitego mu mukino wari wahuje Cameroon n'Abarusiya. Umukino warangiye Cameroon itsinzwe ibitego 6-1 nk'uko twabivuze haruguru. Uyu mukinnyi ufite agahigo ko kuba yaratsinze igitego ku myaka 42 n'iminsi 39. Umwegereye wakurikiyeho ni Cristiano Ronaldo umaze watsinze igitego ku myaka 37, ariko n'iri rushanwa akaba ashobora kuzayitabira agakuraho akagahigo. Ariko uyu munsi ufite agahigo ko kuba yaratsinze igitego mu gikombe cy'isi afite imyaka myinshi ni uyu musore Roger Milla watsinze igitego afite imyaka 42 n'iminsi 39. Twari ku mwanya wa 7 muri tumwe mu duhigo udushya n'ibikorwa byagiye biranga igikombe cy'isi kuva cyatangira kubaho mu mwaka w'1930 kugeza uyu mwaka 2026 kigiye kuzaba muri sama y'uyu mwaka. Twagiye ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 turasanga umukinnyi watsinze ibitego 5 mu mukino umwe. Ku mwanya wa 6 turasanga umukinnyi wakoze ibitangaza muri uyu mukino twavuze haruguru wari wahuje Cameroon n'Abarusiya. Umukinnyi witwa Oleg Salenko yatsinze ibitego 5 mu mukino umwe maze asoza irushanwa afite ibitego 6. Muri iri rushanwa yahawe inkweto ya zahabu nka rutahizamu mwiza w'irushanwa. Yaratsinze ibitego 5 mu mukino umwe akaza no gutsinda igitego kimwe mu wundi mukino. Abo mukinnyi uyoboye irushanwa ufite ibitego 6 mu irushanwa. Uyu mukinnyi ni umwe mu baciye uduhigo two kuba yaratsinze ibitego 5 mu mukino umwe akaza no bikaza kurangira abaye n'umukinnyi w'irushanwa rutahizamu ahabwa inkweto ya zahabu. Twageze ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 5 turasanga umukinnyi muto watsinze igitego ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi. Ni mu 1958 ni irushanwa ryabereye muri Sweden, aho ku mukino wa nyuma finale bari wahuje Sweden na Brazil, maze uwitwa Pele atsinda igitego ku myaka 17 yonyine n'iminsi 249. Akaba yarashoje irushanwa afite ibitego 6. Yari yaranatsinzemo hat-trick muri kimwe cya kabiri muri iri rushanwa. Uyu mukinnyi akurikirwa na Kylian Mbappe watsinze igitego ku mukino wa nyuma afite imyaka 19. Ni mu mwaka wa 2018. Uyu Pele ni umwe mu banyamateka wanditse wakoze ibinyamateka muri ruhago. Akaba yaritiriwe n'amastade atandukanye. Murayizi Kigali Pele Stadium ndetse n'izindi zitandukanye hirya no hino ku isi. Twari ku mwanya wa 5 muri bamwe mu bagiye bacuduhigo udushya ndetse n'ibikorwa byagiye bibera mu mupira w'amaguru mu gikombe cy'isi kuva cyatangira kubaho mu 1930 kugeza uyu munsi 2026. Twagiye ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 4 uribaza ngo hari iki? Ku mwanya wa 4 turasanga umukinnyi watsinze ibitego byinshi mu irushanwa rimwe mu mateka y'igikombe cy'isi. Ni mu mwaka w'1958 ubwo uwitwa Just Fontaine yatsindaga ibitego 13 mu irushanwa rimwe. Akaba ari umusore wakiniraga ikipe y'Ubufaransa. Uyu mukinnyi yibitse agahigo ko kuba yaratsinze ibitego bigera muri 13 mu mukino umwe. Umukurikira akaba yaratsinze ibitego 11. Uyu musore Just Fontaine yatsinze ibitego 15, akaba ari we wibitseho wenyine aka kahigo kuko yaratsinze ibitego byinshi mu irushanwa rimwe. Ku mwanya wa 3 tugiye kwasanga uwitwa Zinedine Zidane. Yakoze iki? Ku mwanya wa 3. Ku mwanya wa 3 turasanga umutwe w'uwitwa Zinedine Zidane. Ushobora kwibaza uti byagenze bite? Ni mu mwaka wa 2006 ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 7. Byari ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi cy'uyu mwaka cyari cyabereye mu gihugu cy'Ubudage. Ni kuri Stade Olympia Stadium mu mujyi wa Berlin, imbere y'abafana barenga 69,000 na miliyoni zirenga 700 bose bari bakurikiye uyu mukino ku mateleviziyo hirya no hino ku isi. Ni umukino wari wahuje igihugu cy'Ubufaransa n'Ubutaliyani. Uyu mukino warangiye uwitwa Zinedine Zidane yatsinze igitego kuri penalty, ariko nyuma Umutaliyani
Marco Materazzi aza kwishyura iki gitego agitsindishije umutwe, maze umukino iminota 90 urangira bose baguye miswi. Nk'uko bisanzwe umukino wongereyeho iminota 30 extra minute, ariko muri iyi minota Zinedine Zidane yegereye Marco Materazzi wari watsinze igitego cyo kwishyura cy'Ubutaliyani, maze amukubita umutwe mu gatuza. Umusifuzi yahise amuha ikarita itukura asohoka mu kibuga, maze birangira Ubutaliyani butwaye igikombe kuri penalty. Umva ikigira uyu mukino umwihariko: nyuma y'uko Zinedine Zidane akubise uyu musore Marco Materazzi umutwe mu gatuza, bivuga ko uyu Marco Materazzi yatutse umuryango wa Zinedine Zidane cyane akibasira mushiki we. Ibi byatumye Zinedine Zidane asa n'ugira agahinda gakabije bitewe nuko uyu mukino yawutakaje mu igikombe, nandetse akibasirwa nyuma n'uyu musore Materazzi wamwishongoragaho. Ikindi kandi uyu wabaye umukino wa nyuma Zinedine Zidane yakinye nk'uwabigize umwuga. Uyu mutwe wa Zinedine Zidane ukaba kimwe mu bitangaza, ukaba kimwe mu bitazibagirana mu mateka y'igikombe cy'isi. Ni ku mwanya wa gatatu twari turi kuvuga bimwe mu bikoryo ndetse n'udushya n'uduhigo twagiye tuba mu rushanwa ry'igikombe cy'isi kuva cyatangira kubaho. Twagiye ku mwanya wa kabiri. Umwanya wa kabiri turasanga urupfu rwa Andrés Escobar. Ni mu mwaka w'igihumbi 1994. Ni umukino wahuje Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Colombia. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zari zakiriye iri rushanwa. Ikipe ya Colombia yakinye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri ku gitutu bitewe nuko yari yatsinzwe umukino wari wayihuje na Romania. Muri uyu mukino, ndavuga uyu mukino wahuje Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Colombia. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarimo zisatira izamu rya Colombia, maze umupira uterwa hagana ku izamu rya Colombia. Uyu musore Andrés Escobar yagerageje gukuramo umupira wari werekera ku izamu rya Colombia, maze aho kuvanamo ngo ujye hanze y'ikibuga aho wereza mu izamu, maze Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibona igitego cya mbere ku busa bwa Colombia. Uyu mukino warangiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitsinze ibitego 2-1 cya Colombia. Ariko ku gutsindwa kwa Colombia sibyo byatangaje abantu benshi, ahubwo dore icyabaye nyuma kuri uyu musore Andrés Escobar. Nyuma y'iminsi 10 gusa uyu musore Andrés Escobar avuye mu gikombe cy'isi, aho yabaga mu mujyi wa Medellin, yatewe n'abantu araraswa arapfa. Benshi bakaba bavuga ko abamwishe bafitanye isano no kuba yaratsinze igitego yitsinze, bitewe nuko iki gitego cyahombeje abantu benshi bari bateze bavuga ko Amerika igomba kunganya na Colombia. Ibi byasigaye mu mitwe ya benshi, kuko uyu niwe mukinyi wishwe kubera iri rushanwa ry'igikombe cy'isi. Ni ku mwanya wa kabiri twariho muri bimwe mu bitendo, ibikoryo ndetse n'uduce twagiye turanga igikombe cy'isi kuva cyabaho mu mwaka w'igihumbi 1930 kugeza uyu munsi. Twari tugeze ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere uribaza ngo hari iki? Mwibutsa ko wakora subscribe niba utarayikora, ndetse ukandika n'igitekerezo cyawe. Urumva ku mwanya wa mbere ari iki gihari, ndetse niba hari ikindi wumva tutavuze wagishyira muri comment tukazakigarukaho. Ku mwanya wa mbere tugiye kuhasanga igitego cyiswe igitego cy'Imana, igitego cy'ukuboko kw'Imana. Ni ku mwanya wa mbere hari igitego cyiswe ukuboko kw'Imana, Hand of God, mu mwaka w'igihumbi 1985. Uti byagenze bite? Mu mwaka w'igihumbi 1986, murambabarira, mu mwaka w'igihumbi 1986 umukino wahuje Argentine n'Abongereza. Ni umukino wabereye muri Mexique muri kimwe cya kane cy'iki gikombe cy'isi mu mwaka w'igihumbi 1986. Uko byagenze, umupira wageze imbere y'izamu ry'Abongereza, maze umuzamu w'Abongereza na Maradona, ndavuga Diego Maradona, bose barasimbuka bajya hejuru ngo batangwe umupira, maze Diego Maradona arasimbuka, umupira ukubita ukuboko, inshundura ziranyeganyega. Iki gihe umusifuzi ntiyarabutswe na gato, maze igitego kirabagwa ariko cyatsindishijwe ukuboko. Nyuma yaho uyu musore Diego Maradona niwe yagiye wigamba intsinzi avuga ko iki gitego cyatsinzwe n'ukuboko kw'Imana, maze iki gitego cyitwa The Hand of God. Ikindi kandi nyuma y'iki gitego yaje no gutsinda ikindi gitego aciye hagati y'abakinnyi 5 b'Abongereza,
maze byose hamwe byitwa ibitego by'ikinyejana. Iki gitego yatsinze cya kabiri ni kimwe mu bitego byiza byabayeho mu gikombe cy'isi. Ibi bitego bibiri bikaba byarise ibitego by'ikinyejana cya 20. Kikaba kimwe mu bitego bitazibagirana mu mateka y'iri rushanwa ry'igikombe cy'isi. Igitego cy'ukuboko kw'Imana, the hand of God, cyatsinzwe na rutahizamu Diego Maradona, umwe mu baciye uduhigo tudasanzwe mu gikombe cy'isi, aho usanga umurusha ari Lionel Messi ufite Ballon d'Or zirenga 8. Aha Maradona ikina gitego cyamwanditsweho, kikaba kimwe mu bitego bitazibagirana ndetse bigarukwaho kenshi mu itangazamakuru, the hand of God. Twari kugaruka kuri bimwe n'ibikoryo byagiye biranga igikombe cy'isi. Njye nitwa Mr. Wizi, mwibutsa ko wakora subscribe kuri Nepo TV official uzajya ubona byinshi. Ngushimiye wowe twabanye.